Mu ntambara ikomeje kuvugisha abatari bake, intare za Sarambwe zemeje ko zamaze gukoza imitwe y'intoki ku bugenzuzi bw'umujyi wose wa Kanyabayonga. Ni mu gihe kandi izi ntare za Sarambwe ku munsi w'ejo zaraye zifashe uduce twinshi two muri Rubero harimo Kimaka, Ruwofu na Miriki. Turakomereza kandi ku magambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame wasubije abamuteguje ko bashaka gutera igihugu cye. Ni inkuru zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi. Bana natwe kandi subscribe ni kuri buto y'umutuku ukore no kunzogera tubashe kubana mu makuru atandukanye tubagezaho. Nguhaye ikaze. Ikanyabayonga ibisasu bya rutura biravuza ubuhuha. Intare za Sarambwe zikaba ziri kugenzura igice kinini cy'umujyi wa Kanyabayonga nk'uko umuvugizi wa societe civile muri ako gace Bwana Omar Kavota yabyemeje mu bitangazamakuru bitandukanye. Mu kiganiro Bwana Omar Kavota yavuze ko uyu mutwe wigabyemo amatsinda menshi agabo dutero duto duto ku ngabo za leta na wazarendo. Nabo bafatanyije bibatera uburangazi bwo gutuma FARDC na SADC n'ingabo za MONUSCO batagira ubwirinzi burushijeho bwo kurinda uyu mujyi wa Kanyabayonga, bityo umwanzi arawinjira. Ni mu gihe ngo mu gace ka Beni bivugwa ko abasirikare benshi batangiye guhunga imirwano nyuma y'ifatwa y'uduce tw'ingenzi twa Ruwofu, Kimika na Miriki dutuwemo n'abaturage benshi bo mu bwoko bw'abandandi. Ifatwa ry'utu duce ngo ryasize igitutu ku basirikare ba leta barwaniraga kugira ngo M23 idafata umujyi wa Kanyabayonga. Utu duce twafashwe Miriki na Ruwofu ngo nitwo twarimo ibirindiro by'ingabo za leta n'abasirikare ba Loni bafashaga ingabo za leta ya Congo FARDC ziri kurwanira muri Kanyabayonga, bakabaha ibyo kurya n'amasasu bikaba byaturukaga muri ibi bice bya Miriki na Ruwofa. Iyi mirwano ikaba yatumye abanyeshuri bari mu bizamini bisoza umwaka w'amashuri wa 2023-2024 nabo bashwiragira batarangije ikizamini. Abantu benshi bahunze bati ngo zabo muri ibi bice byabereyemo imirwano ihanganishije umutwe w'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta FARDC nabo bafatanyije. Amakuru yemeza ko iyi mirwano yaguyemo abantu benshi, ngo harimo abantu 9 b'ingabo z'u Burundi, abasivile 5 ndetse n'abarwanyi ba wazarendo 20 bapfiriye muri iyi mirwano, kandi hakaba hari abandi benshi nabo bakomeretse bataramenyekana umubare. Nanone kandi Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagize icyo avuga nyuma y'amagambo akomeye yuzuye agasuzuguro yasuminwa washimangiye umugambi wa Felix Antoine Tshisekedi wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Uyu mukandida ubwo yarakomeje urugendo rwo kwiyamamaza mu karere ka Rusizi yamenyesheje abifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda ko naho bamenera. Ni mu gikorwa cyo kwiyamamaza cyakomereje mu karere ka Rusizi kuri wa gatanu tariki ya 28 Kamena. Kagame yagaragaje ko umutekano u Rwanda rufite ubu wagezwemo uruhare n'abanyarwanda bunze ubumwe. Yabwiye abari bateraniye muri stade ya Rusizi ati ndabashimira cyane kubera ko uwo mutekano muwugira mu ruhare runini, uri mu maboko yacu dufatanyije. Iby'umutekano wacu nawe ufite aho yawumenera rwose. Abifuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda nabo barabizi ko naho bamenera. Niyo mpamvu icyo basigarana nuko twifuriza inabi gusa. Muzababatize bajye mu nzira bakwiye kuba barimo. Uyu mukandida wa FPR Inkotanyi yabwiye abatuye Rusizi no mu nkengero zaho ko kubera uruhare bagize mu iterambere ry'u Rwanda nyuma yo kubahorwa n'ingabo za RPA bose ari inkotanyi zidashobora kunanirwa kugera ku cyari cyo cyose zifuza. Mu magambo ye yagize ati muri inkotanyi koko aho tuvuye rero amateka yacu atarabaye meza, ariko noneho FPR kaza ku bufatanye n'abandi abanyarwanda bose, imitwe ya politike yose tugashyira hamwe ku buryo twashyize hamwe biragaragara ko nta cyatunanira. Aho tuvuye rero ni kure, aho tujya naho ni kure. Hari byinshi tumaze kugeraho, hari byinshi twifuza kugeraho, tuzabigeraho nta gushidikanya. Kagame yabwiye urubyiruko ko rufite inshingano yo gukubaka kabiri imbaraga zo kubaka igihugu. Ati rubyiruko rero bana bacu mujye musubiza amaso inyuma gato, mumenye ngo aho u Rwanda ruvuye naho rugeze ubu mwebwe mufite inshingano ikuba kabiri yo kugira ngo mukomeze mwubakira ku bimaze kugerwaho, mwihuta ariko munabirinde icyabisenya. Nanone kandi ku rundi ruhande
Colonel Nanga yatangaje ikihishe inyuma y'imikoranire mishya iri hagati y'umutwe w'iterabwoba ADF na leta ya Kongo. Nanone ku rundi ruhande, perezida wa Angola João Lourenço yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo mu gihe cya vuba perezida Paul Kagame w'u Rwanda ahure na mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gukemura ibibazo byugarije uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gumana natwe muri izi nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi, ukanda subscribe ni kuri buto y'umutuku kuri no kunzogera, tubane muri update zitandukanye tubagezaho nguhaye ikaze. Ihuriro ry'umutwe wa politike na gisirikare rya Alliance Forever Congo AFC riratunga urutoki umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwana ku ruhande rwa leta ya Kongo gufatanya n'umutwe w'iterabwoba wa ADF uhanganye n'igihugu cya Uganda. Binyuze mu itangazo, iri huriro rya AFC ryatangarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ku isi, aho ryareze igisirikare cya Kongo n'imitwe y'inyeshyamba bakorana kugira uruhare mu kwangiza umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo. Iri tangazo rya AFC ryasohotse kuwa 4 tariki ya 27 Kamena rishimangiwe n'umukono w'umuhuzabikorwa wayo Colonel Nanga, ryashingiye kuri raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri 2018 yagaragaje ko ingabo z'iki gihugu zagurishije ADF imbunda, n'indi yo muri 2016 yagaragaje ko abarwanyi b'uyu mutwe w'iterabwoba bahawe uburenganzira bwo kwisanzura ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Colonel Nanga binyujije muri iri tangazo yavuze ko bitewe n'imiyoborere mibi y'igihugu cya Kongo, umutwe wa Codeco wigaruriye intara ya Ituri y'Amajyaruguru, aho yica ikanatera abaturage ubwoba ikanabanyaga ubutaka bwabo. Yakomeje kandi amenyesha perezida w'akanama k'umutekano ka Loni ko hashize igihe gito igisirikare cya Kongo gitangiye gufatanya n'umutwe wa ADF kugira ngo barwanye umutwe wa M23. Nk'uko bishimangirwa n'impuguke za Loni zikurikiranira hafi iby'umutekano wa RDC, zemeza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorana n'imitwe y'inyeshyamba nka FDLR mu kurwanya M23. Ibi bikaba byateye Colonel Nanga kwemeza ko ADF nayo yatangiye gukorana na FARDC. Akaba yemeje ko kwihuza kwa FDLR, ADF n'indi mitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo bizakomeza gutera umutekano mu buke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ku rundi ruhande, perezida Lourenço mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 kuva kuwa 3 tariki ya 26 Kamena 2024 muri Cote d'Ivoire yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose ngo Kagame na Tshisekedi bahurire mu biganiro vubaha. Ni mu gihe muri Werurwe uyu mwaka byari byitezwe ko perezida Kagame na Tshisekedi bari buhure bakaganira ku mwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na RDC nyuma y'uruzinduko bombi bagiriye i Rwanda muri Angola hagati ya Gashyantare na Werurwe. N'inzinduko abakuru b'ibihugu byombi bahuriyemo ndetse bagirana ibiganiro na perezida Lourenço wahawe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe inshingano zo kuba umuhuza mu bibazo bya politike biri hagati ya Kigali na Kinshasa. Mu gihe perezida Kagame na Tshisekedi bari bariyemeje guhura kuri ubu amezi 3 arihiritse, umuhuro wari uteganyijwe utarabayeho ku mpamvu bikekwa ko ishingiye ku kuba RDC yarashizeho amabwiriza yuko kugira ngo ibiganiro bibeho M23 igomba guhagarika imirwano ndetse ikanava mu bice byose by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru igenzura. Kinshasa kandi bice mu muvugizi wa guverinoma yayo Patrick Muyaya mu minsi ishize yatangaje ko yashize imbere gukemura ikibazo cy'umutwe M23 mu nzira y'intambara kuko diplomasi ntacyo yigeze igeraho. Perezida wa Angola yagize ati, uyu munsi turimo kuganira ku rwego rw'abaminisitiri ndetse hari amahirwe yuko mu gihe cya vuba tuzabasha guhuriza hamwe ba perezida bombi Tshisekedi na Kagame kugira ngo baganire imbonankubone kuri iki kibazo hagamijwe kugera ku mahoro muri ibi bihugu byombi bibiri, u Rwanda na Kongo. Komeza agaragaza ko umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo utagira ingaruka kuri iki gihugu gusa, ahubwo unazigira mu karere kose k'ibiyaga bigari ndetse no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Lourenço kandi yongeye gushimangira ko ingufu za gisirikare nta musaruro zishobora gutanga, agaragaza ko umusaruro ushobora kuva ku meza y'ibiganiro. Kugeza ubu bikaba bitaramenyekana niba kuri iyi nshuro perezida Paul Kagame na Tshisekedi bazemera guhura. Icyakora umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro kugirana na France 24 yavuze ko yiteguye guhura na Tshisekedi amaso ku maso kuko na rimwe we yigeze abyanga. Nanone kandi ku rundi ruhande, Minisitiri